Pinang ando kam ke kilo Sironjip Agarwal pinang ando alang li kasi dak walori tumtap pinang ada kam dak long kasi alang tum long le ku bake ili tum hat dak tham lo kasi adha ke ni lo Sironjip Agarwal lake work completion statement lo Sironjip Agarwal lake 1,32,95,000 la bangke pede la bangke gopong taru Pulang Rizal tu Dimapur Durga Mandir tu phase 2 la so long si la ke 1,32,95,000 setelah la an sose la da kapik la an ke la an lo aku isia tua dolang alang li PWD road division di Fuanda 24,51,000 la ke completed pulo aku tu tulang alang li PWD road division di Fu 2,35,2,227 pada completed pulo Wapen aku Kalbengong Irrigation Division lo alang lagi klaim dutulang dak kapik lah 4 crores 44,029 or 4 crores 44,29,100 completed lah kan lagi poktan lah po irrigation scheme head work si alang lagi klaim kusi dak kapak lang kasi lahai lo wapen aku dutulang lang cicing irrigation scheme along 54,54,537 Lapen aku Kalbengong Irrigation Division along takkan dolang ladake Intigao Irrigation Scheme construction of left bank guide bank 31,47,840 lapen aku dutulang Romandu Irrigation Schemes lapan dutulang aku 24,17,100 completed lapen aku dutulang Tisogao Irrigation Scheme construction of approach road 18,83,232 32 rupees completed. Setelah isi hapu nilidak pak lain tu, buat apa kocekan sudah. Kalbengong Irrigation Scheme, Kalbengong Irrigation Scheme kontraktor awelang mak kusini pilih tu kadung merah pada aju dulu. Kasih lalu kasih bang ini kan arom doma, bang ini kan tendar kamari tendar. Tasu harus setel kan arom doma. Lata deh nili kacini nensi kasih Kalbengong PWD, District Chief Engineer Office pada Kaljulo, lalu lapendak kam kelong pakai Sironjip Agarwal Hamden lalu. Nasi lalu lapen aku wangsunan la pakai nona pakai lake details project report lake dak kasa jitu Kalbengong Sports Association along adipiar lake nang itu langon. Nasi ladak kam kelong ta lata Sironjip Agarwal Sironjip Agarwal si dak kam kilong lo kasi alang li kam kilong along gitu katipik lang du ajhar hormon duo kasi lahai hormon tadi tu cethan na jadi kalau ngapain kesi dam tu na labangke ladak repairing gitu maintenance and repairing of town roads and footpath. Nada kapake, laso akam kilo make karmitang thong telong, lake CM aku pulo, alang si kilong lo, nasi nada ke tendar kamari tu bangke, nada bang powando, setame karbiak ke lain nuvel lo, baki am ke lake bang akayang se, Ojoy Kristo Roy, Manikchon Traders, Dr. Zakir Hussain. Proprietor ke lapen Sironjip Agarwal lapen Prodip Kor lapen Thong Telon atu bang polo adake Thong Telon si akamlong lo lake CM pulo nasi lalu dan kemarin bangke lapen Aditya ke lahelo Aditya lo lalo lasi lalu aku pucot dam tunak ili tu la gitu dongkamukam Sports Association Lata ka bangta dili chok chi mane pu thek dam lo ke lai lo lake ACS lo tendar kamari dak tendar kamari ya bang pu bangke dake bang ini ya data tang timu lake romili lapen sampi timu pi romili kamane la bang ini ta mongol sing timu non iem dogolan alang ni somara sel lake nasi tendar kamari bangta dongkam bukam lo ta bang ini vet lake andu ka break ave lo nasi la pusor anvel lama ini tu tani mang tak kaci paru ka Kalbengong development kam claim piglo cingtul piglo itu makai cingtul piglo
Ustaz tenda kamaria bangan ta awilan. Latum bahai ni jadi klik musuh-susi bahai ni si tendar mari cot lah. Nasi laso alam ko asi ke cok lima ratum ke dengi ma la ke ratum le ing sai ngwe. Nasi nili la bang so perang ke mai ke padan kong. Tu kawan ke klem ladak kawan ke klem bom laso atenda kamari good je sang piti mung pia bang. Sang piti mung pia bang je kam ke klem tang ku ka chipek klang du adhak alu du ladak adhak alu ke lahelo je constructing of training center kam inspection banglo agriculture department at Tarabasa Karbian Long lake pedelo 1 crore 16 lakhs 9,906 lo tangka bangke la bangke sang piti mung pisi ke long lake work performance in the past apang ke klem tang alang lu lapen nili kacinya teng pelutan ne mau sing timung agriculture em the boy yang lul hai lapen ako nomor 2 tulang construction of training center cum inspection banglo agriculture department at Kheruni Karbianglong labangka 1 crore 10 lakhs 77,434 lake lata lalo lapen ako ke thom tulang executive agriculture office lo ko apen ke order construction of border bridge boundary wall at LSMF Kheruni 100 under RKVY schemes laso tangka bangke 5 crores tu lake mongsing timung asup PC ke long lu lapen labang so hut ke mongsing timung asup mongsing timung EM agriculture do one si laso kam bangke ke long ke kilo sumatan lasi ladak je letung kape hai dum tu bang jo abang pu phaloi kape hai dum depen alang letung kontraktor kapachi manji pantong letung ratum election kape hai dum ma latan ni rara pansi pensi kachini kan tu lo lapan alang letung da la susi kimang ma je ni nang hai lu lutan te ni ke kontraktor si plan pu pusi la son si alang letung da kimang ma la puson lo lutan te ili tu balong kaching thur kwa mining alam thebang konda ka thlo ke dam kacing thur kwa ban kik chok lim ko dasi ke dam latan dili jining tu lo lasi kar banglo autonomous council kachari pon CM akai tulurang lo ham tame lahai pon ing chap pon dan ji lapen isi klandak dili ke thani la phelo jen dili puji amining lap so bang kali CM EM adon darab asu martu ke contract claim long le pulen dili kudami kali alang itu da contract tak claim tak po cu claim tak po lapen alang itu sakurita kurian tak klaim belo jata belo setame labang somong kar biang lo ara tuman kidu kela tu banta lang kontha ke klaim thek sakuri klaim banta lang kontha kontre ke klaim thek tu banta ing thur kontha nasi la puson lo plotan ke itu kacing thur bangke kadu kawita dang cing thur du repo pusi nili ningyeng tu